Pozdrav svima, ja sam Marija Dubravac i danas je sa mnom jedna posebna predivna gošća iz Crikvenice, Domina Putrić. Evo, ona će vam se za početak predstaviti i reći zašto je odlučila krenuti sa programom i podijeliti svoje iskustvo sa vama. Izvoli, Domina. Pa kao prvo pozdrav Marija, pozdrav svima koji me gledaju i slušaju. Evo, ja sam Domina Putrić, kao što je Marija rekla, živim u Crikvenici. Majka sam dvoje djece, supruga i HTT po zanimanju. I evo, za početak evo da kažem da sam se odlučila krenuti s programom, prije svega zbog viška kilograma koji sam dobila prije 5 godina i to naglo. I osjećala sam iscrpljenost i nezadovoljstvo. I ja sam onda odlučila učiniti nešto za sebe. I među ostalom privukao me zdrav način života drugih ljudi koji vode takav život i počela sam se okruživati s takvim ljudima, u biti družiti i oni su mi velika inspiracija zapravo i motivacija. Među njima sam također evo pratila i Mariju i upoznala, to je znači prije 1 godinu dana. I jednostavno privukao me njen način i stil života. Evo, i odlučila sam se javiti. Evo. Bravo, Domina. Evo, zanima me, jer jako puno ljudi isto želi skinuti višak kilograma, ali nisu još krenuli. Nikako da krenu. Da li si ti imala neke prepreke? Što je tebe skoro spriječilo da kreneš? Ili evo, zašto se nisi ranije odlučila? Pa ja već dugo razmišljam o tome, ali što me spriječilo? Pa spriječilo me prije svega jedan strah. Znači jedan strah od toga da neću uspjeti ostvariti taj željeni rezultat. I ja sam mislila da se radi o nekoj dijeti, jer ja sam prije ovoga pokušala sa svim mogućim dijetama, ne znam što nisam sve pokušala da smršavim, međutim to je trajalo, uspjela sam održati tu dijetu znači do 2-3 dana, nakon čega sam doslovno padala u nesvijest. Tako da, ovo je sasvim jedna druga priča, nešto drugo znači. Evo, hvala ti puno što si ovo podijelila, jer znam da je jako puno žena i muškaraca u takvoj situaciji, probavaju sa svim i svačim. I evo, baš mi je drago da si to podijelila, da si ti kroz to prošla i evo sada si napokon evo krenula sa pravim rješenjem i ostvarila rezultat koji ćeš isto podijeliti u nastavku. Evo, reci, što se tebi najviše sviđa u programu? Što mi se najviše sviđa? Pa meni se sviđa sve. Najviše evo, to što mršavim, a nisam gladna. Eto. I također evo doručak i večera su mi gotovi u par minuta. Ne znam, u kuhinji ne provodim više, znači od sat vremena dnevno, to mi je super. I evo i sva hrana je stvarno prefina i preukusna. I također, pored svega, ta mogućnost koju sam dobila, uključenja u radionice o prehrani. Evo to mi se isto najviše svidjelo, gdje sam mogla stvarno dobiti jako korisne informacije. Bravo, bravo. Reci, koja je najveća vrijednost programa koju si ti dobila, a nisi se tome nadala na početku kada si krenula? Pa to je definitivno moj rezultat kojeg sam dobila i kojeg sam ostvarila znači u jako kratkom periodu, a to se radi o samo 21 dan. Eto to. A pored svega toga znači oduševila me ta mogućnost koju sam dobila da mogu pomagati drugima, da žive zdravije i kvalitetnije. Bravo. Ovo je zaista predivno što si ostvarila super rezultat koji ćeš sada podijeliti i što si isto odlučila ne to zadržati samo za sebe, nego podijeliti sa svojom okolinom i pomoći osobama iz svoje okoline da isto ostvare svoj rezultat i kao što si rekla žive zdravije i sretnije. Evo, koje si specifične rezultate ti ostvarila do sada? Pa evo, u
21 dan, znači danas mi je 22. dan točno, i ostvarila znači taj rezultat da sam smršavila nešto mrvicu manje od 5 kilograma. Wow, bravo, bravo. Da. Evo, pored svega toga, znači je totalna promjena sastava tijela, mišićna masa se povećala, došlo je do smanjenja masti, došlo je do smanjenja celulita. Bravo. Znači, osjetila sam i vidjela znači, promjen na koži, koža mi je postala zategnutija, isto tako kosa i nokti izgledaju mi zdravije, imam više energije, znači mogu reći slobodno evo, da je umor u potpunosti nestao, evo i super se osjećam. Bravo. Znači evo još jednom, ti si to rekla, ali zaista želim istaknuti da znači skoro 5 kila u 21 dan je super rezultat, a koža ti je lijepa, zategnuta, znači nema kože koja visi. To je fenomenalno i ti imaš više energije i uživaš u procesu. Mislim, fenomenalno. Kome bi preporučila program? Pa, program bi preporučila prije svega onim ljudima koji žele jedan zdrav i kvalitetan način života, kojima je zdravlje na prvom mjestu. Znači svima onima koji žele izgubiti u kratkom periodu više kilograma, a isto tako onima koji žele dobiti na težini, znači koji žele poboljšati svoj imunitet, jer imamo i poseban program za njih. Postoji, znači svi oni koji žele više slobodnog vremena, svi oni koji žive jedan užurbani način života, danas skoro svi tako živimo, i znači svi oni koji žele više energije, znači evo, super se osjećati. Bravo, Domina, hvala ti puno. Imaš li još što za kraj što bih htjela podijeliti, dodati, što misliš da je bitno? Pa evo, ja bi pozvala sve one koji su se našli u ovoj priči, znači da se slobodno jave, znači, i evo ko se meni javi, znači evo njih prvih dvoje, evo ja sam pripremila, pošto sad se približi Božić, evo pripremila sam čak neke poklone, neću reći o čemu se radi, ali vjerujte mi, bit ćete sretni, iznenađeni i zadovoljni. Hvala ti puno, Domina. Evo, javite se, pošaljite Domini poruku sadržaja, pošaljite poruku poklon, saznajte o čemu se radi. Hvala ti puno što si podijelila svoje iskustvo. Znam da ćeš sigurno neke ljude motivirati, potaknuti da i oni krenu i da i oni imaju svoje fenomenalne rezultate. Hvala i svima na pažnji, slušanju i vidimo se brzo uskoro, a Domina ide po još bolji rezultat, tako da ćete i to čuti i vidjeti. Ćao ekipa! Ćao!